Semasaro inggih ianing manut sekadi pepinah dane iwayan tamtam asa puniki sekancaning manusia sane wenten sebatesing iri kiring jagat sekala sujatine mekejang nandang sakit ati duh kita sujatinya nih ane dadi larapan hidup dini di gumi sekalone tuah dadua hidup kelawan mati diastu ke hidup jani kerausang di jagat sekalo sakewalo manipuan sing taro hubungan nepukin ane madan mati ya sakewala disubane lantas hidup buko jani sing kodag tuyuh nih ngayahin ane madan kita jeg berat sujatin nyane tan pendah waluyo ngayahin keranjang padang padang lemah ulian bes gede pemerintahan ieu irajah kelawan itamah diastu kenyin setate ieu keayahin petang lemah dan uang sakewalo diastuke pepek ben ngayahin kitone di kalau hidup buku jani kewalo sing jetaro bungan dua terus nepukin ane madan mati ya sane kedo tuah pragat amun tu jalarane sekancan sane hidup dini digumine diapin masin tu deweke jeg pragat mekejang nepukin ane madan kekitu dane
inggih wantah sekadia sapunike puput reke antuk dane iwayan tam-tam mincerang papinah danene ya. Sampun puput dane wayan tam-tam mincerang popinah dan ini tumuli ne mangkin melipetan gumanti pacang ngamulihan Duraka sedang becike pejalan dane iwayan tam-tam di subanen neket jumah danene irike ketemu dane iwayan tam-tam me bapa kecunduk dane iwayan tam-tam lawan reramani pune maka kalih imeme ping kalih ibapo sedekanipun wenten di paumahannya nya. Di marune kacingakin iwayan tam-tam rauh Dewa Ratu Agung jaga gancangan pisan macebur bapan dan nene nyagagin pianaknya nih Ademana di dia emas udah ne kecening wayan tam-tam idewe pengantungan jiwa permanan bapune nah mai-mai cening pakin anake buku bapa yaning wilangan yan akudang sasih yan akudang warso sube idewu ngalahin umah ngalahin rerame dong kanti engsap inget anake buku bapo teken pejalan idewone luas ngalahin umah ngalahin rame ayat idewo melajahang pada wekan dane
Rewawu sekadia sapunike daging baos bapan iwayan tamtam digelis ne mangkin nyawis pianak nyane iwayan tamtam sane uduh bape ping kalih imimi mawit saking rasa iseng tiange punika sane ngadakang pangsideje tiang ketemu boleh ngorde sareng meme ping kalih i bape syarat titiange di sesubane titiang nekat jumah kacundo kelawan meme ketekaning ibapu pangside tiang mapi guman ngurde kelawan meme bapu lacur titiang sinamati sake walut do pesan yen bapoteng kejut sawireh tiang lakar nyarengin pesewo maro ke walup pet pradene titiang kalah sinah titiang lakar kesedoyang iya sake waloyan pradene Syekh Ido Sangyang Widi Sido raris titiang menang kalau ditu sinah titiang lakar ke adegang agung cendekne nyeng cengang gumi tuketo nyen meme ping kalih ibapu akan tingkap. Yeah.